зор иш-чараны уюштурган топтун башында кадырлуу Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары, төрүбүздүн кадырлуу коногу Самидин Кааркебизге, Самидин Атабаев ажыкебизге, устазыбызга алгачкы сөздү сунабыз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuh. Urmattu Kur'an süyücüler. Kırgızstan Musulmandardın Başkarmalığı jana As-Safa Kayrımdoluk Fondu birgelikte ötkörülüp жатқан Kur'an'dan dilim tazarat attı Kur'an bayramına hoş gelipsizler.